Allah la dola pada alam ya Masaballahi Nabi Muhammad menjemput gambar mulia Masaballahi Nabi Muhammad berjabut tawaf Ka'bah mulia Allah amadal mutallib peringkat Ka'bah serta Saballahi Nabi Muhammad menjemput tawaf Ka'bah mulia Masaballahi Nabi Muhammad menjemput tawaf Ka'bah mulia Allah abdul mutallib pelingkar Ka'bah serta pegang sallallahu alaika Allah 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa 12 hari Rabiul junjungan Rasul Mustafa Niba Aminah sinan lahiran menkenda Tuhan jedah tadruba Niba Aminah sinan lahiran menkenda Tuhan jedah tadruba Allahumma saballahi Nabi Muhammad najabut tawaf Ka'bah mulia masaballahi Nabi Muhammad najabut tawaf Ka'bah mulia Allah abdul mutallib
masa abraha di Japran kota dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama Allahumma sabannahi Nabi Muhammad Najab tawaf Ka'bah mulia Masaballahi Nabi Muhammad Najab tawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib peninggal Ka'bah serta nepegang salam alaika Abdul Muttalib peninggal Ka'bah serta nepegang salam alaika Allah gajah maribe di gampung Allah yang tolong handroh jitekan gajah maribe jiwa gampung Allah yang tolong handroh jitekan gajah mati di pole burung bata di lambung aceh kepala gajah mati di pole burung bata di lambung aceh kepala Allahumma saballahi Nabi Muhammad Najab tawaf Ka'bah mulia Masaballahi Nabi Muhammad Najab tawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib peninggal Ka'bah serta nepegang salam alaika Abdul Muttalib peninggal Ka'bah serta nepegang salam alaika Allah tayran ababil nama burhanyan dalam Al-Quran ba'alam darah tayran ababil nama burhanyan dalam Al-Quran ba'alam darah lahirlah Nabi inilah dahon rendalah batu sihir berhala lahirlah Nabi inilah dahon runtuhlah batu sihir berhala Allahumma saballahi Nabi Muhammad Najab tawaf Ka'bah mulia Masaballahi Nabi Muhammad Najab tawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib
yang